Baisapa, co arabia muñe sepenendive segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 vive 11 pebe. Apeisa iñanderueteñe Jesucristo po akarupio ñeme en bañandebe o paitemba eña icotebeba vive yaikobeja yayerovia guaje cope ñanderuetereje ha eñandere noiva cojeco yayaipaja y po akarupi pevarupio ñeme eñandebe upi mi promesa y ponaiteba ahí tu isaiteba pepe poija guagui ariguarete rembipotaba igui Ombraiwa ariwa recobe. Hapeñe momba ejangma Jesucristo recoponareje. Upebare peñemocre pembo yo apujangma pendejero viareje te copona. Hapendere coponareje cuapu arandu. Hapende cuapu arandureje yeyo cocoa. Hapende yeyo cocoareje paciencia. Hapende paciencia reje ñemomini. Peneñe mominire hermano boraihu, hape hermano boraihu reheñanderu temboraihu añete guava, ko amba eko ama oina mo pende pupe, ha okakuavera mo hobo pendere kobepe, penda peikoreimo ai ha da peikoareimo ai Jesucristo pe, ha pendere kobepe hi atakatuete pe Espíritu Santo uva. Upeoguere ko uma ko amba eka tu hesa tu da hesa pusoi hesaraiwi oñemopoti hawa hawe hembia povaiwi upevare hermano cuera peñija ape pita hatavepe hoboko te copia juñanderuete pendere noi hapendere por abo hawepe peyapono ko amba pe na peñe pusangamo ai arakaeve Ape San Pedro ñandebe ñandeyerovia ñambojuapyve hag̃ua jahavo ara hamba eisha ha ape he'iporã ñandeve ko ñamoñe'ẽ akuépe hesakapórã mba'éichapa ñambojuapýva'erã ape ñandejerovia ha upevarepe versículo 8 he'i ko ava oíramo pende pype ha okakuavéramo ohóvo pendere kovépe pe ndapeikoreimo ai ha ndapeikuaareimo ai Jesucristo pe ha pendere kove hi'áta he'i ha upe oguere ko'ỹva ko'ã mba'ekatu hesatu ndahesapysói ha hesarái oñemopotĩ hague hembiapovaígui ha ipahávo pe versículo 10 ñanemomando ajey he'ívo peñe ha'ã pe pyta hatãve pe hovokote ko pyahu ñanderuete penerenói ha pende poravo haguépe pejapórõ ko'ã mba'e pe napeñepysangamo ai araka'eve ta upéicha